hilata Freddy nerakata. Aquí Hilanaka, Cuyacanaka, Coyasuita, Wantin Suyunkir, Marcachiri, acá Uyala, acá Urapachana, Comaraki, acá Altupata, Marcachir, Hilanaku, Cuyacanaka, Tatanak, Mamanaka, Ichuru, Wasuru, acá Urunacasti, Yaquintanua, Hacha Yaquintanua, acá Aymara Marcasan, acá Coyasuita, Wantin Suy Marcasan, Ayaquipanais, Asino, Humanakaru, Aruntanismana, acá COTV, Uxa, Toquetpacha, Hilata Rubén, Comaraki, Hilata. Hilata Rolando. Kumawa, tiene que semana que juntasikta Caseo TV, y vas a mistantanua Xal Topata Marcat Pacha. Kumanakaru. Maini Hilanakama, Arjeta ni Pata, Mai Kumaraki, Chicas de Siani, Capa Untata Hilatampe. Nyasa Wasuru. Ma lo Hotumampis Warhat Xtas Payukama. Kunatema Hichuru, Wakichatanwa, Kaisa Koroikuru, Churu Sarañasan, Hilata Zuben. Churua, como han vuelto a Garo Purtan. Aniwa, Chatok Sarojo, Campich, Amampewa, Sasawa, Aymara, porque Uthiwa Matakina Kujista, esto, cuando Gatsaros Kiptoña, Niwa, Hilata Zuben. Aski, Alokipanaya, Aski Urukipanaya, Munata, que tiene que ser un Facebook, tocan acá, se como que canal abierto, televisión satelital, como Tzaumanakaja, Churoja, Machita, Signania, Sasawa, Saranactan. Sarantanyani, como Hilata Zuben. Ay kumawa Kilanaka, Cuyacanaka, Hilata Felipe Quispe, Huanca, Jupau, Sarawaje. Chakawai Hatana, Kilanaka, Cuyacanaka, Wiñay Pacharo. Ukato Kenakato, Ichuroka, Uintanyani, Kunanak Supa, Aruna Kapata, Amtap Anyani, Kunastenisa, Kunanaksa, Jupach Lorawayataina, Nohuk Ampisa, Uintanyani, Arsutanakapa. Felipe Quispe Huanca nació en Ajliata Grande, provincia Omasuyos de La Paz, en agosto de 1942. Es un historiador, político, escritor, dirigente campesino y catedrático de la Universidad UPA. Esta cara, esta sangre, este indio, ¿por qué está tratado tanto? ¿Por qué estamos trapeados en el suelo? ¿Por qué siempre tenemos que ser un valedor? ¿Por qué siempre tenemos que ser un cargadorcito? ¿Por qué siempre tenemos que ser un guardia que estamos ahí guardando, cuidando al opresor? El Malcu, como se lo conoce, fundó el movimiento indígena Tupac Katari en 1972, influenciado por las ideas de Fausto Reinaga. En 1983 fue elegido dirigente de la Federación de Campesinos de La Paz. Influenciado por las ideas de Fausto Reinaga, en 1983 fue elegido dirigente de la Federación Campesinos de La Paz y fundó el movimiento Aillos Rojos, brazo político de sus bases en 1990. Fundó junto a otros dirigentes el EGTK, Ejército Guerrillero Tupac Katari. Yo no voy a venir a arrodillarme y a bajarme el pantalón para ustedes. Mátenme si son hombres. Ahorita fusílenme. O si no pueden descuartizarme como a Tupac Katari. Si a Tupac Katari se han descuartizado con 4 caballos, a mí me descuartizarán con 4 tanques. Felipe Quispe, detenido y recluido, acusado de alzamiento armado. Fue electo secretario sindical de la CESUTCB el año 2000. Fundó el MIP, Movimiento Indígena Pachacuti. Fue diputado electo por la circunscripción 8, pero renunció. Escribió los libros Tupac Katari, Vuelve y Vive Carajo, El Indio en Escena y la otra obra inédita, Mi Captura. Felipe Quispe, como aficionado del fútbol, fundó y dirigió el equipo Pachacuti. El exdirigente campesino y candidato Felipe Quispe, el Malcu, murió este martes por causas naturales. Según un comunicado de su familia, fue uno de los dirigentes históricos del movimiento campesino irreverente, guerrillero político, docente universitario. Felipe Quispe, el Malcu, líder histórico del movimiento indígena.
Paz en su tumba. Tana maliko hilatata. Kung sumaam ayas man marka chiriro hilata, churok chuima chasin uro. No ilama sinakapasa yakita. Kiti nakateko ka apo uka tamanggap ka na hayalang kirinaka yakita hilata pacha. Kung hams chuim kit oyas na. Kamawa hilata Rubén, hilanak Culiacanaka, nairakata chuimais anyani ka utaparo, wawanakaparu, no? Yokanakaparu, Chanakaparu, Hilanakaparu, Culiacanakaparu, Take hacha familia, kay familia hupak, no? Kumaraki markapana ka haria, uksa ilupan sa yakitaw hikatasipacha, hiwasas kumaraka imar markasa kolyasuita wantin suyunsa yakitawa hikatasipta naka hiliri Felipe Quispe Malco pasti sarje ka ayamarka wiñay marcaro. Kuati akipanaka saptaj asiptaj kitin supaj. Anchita vista se va a hilata upaja acá fundador del movimiento indio Tupac Katari acá 78, 1978, 9, 80, ukamaranaca jupa, ¿no? Mitkas, ukan jupa, jual pequenchan jupa, uka hilir hilanacampe, acá Constantino Lima, upanacampis, ukatja jupaja, acá EGTK, Ejército Guerrillero Tupac Katari, ukrutairaki, humanakayatipta, ukun hamsupac chahuawai, acá 90, 91, 92, ukaurmaranaka katjata, acá carcelar, mantawai jupac mutunyutaru, cuatupan mistunisastia, acá se sutsebe, uksair parawai, ukamau hilanaku yakanaka, cuataca 2000, 2003, 5, que más wale upasar Harawai, que movimiento aymara, movimiento indígena, ux wale hachanchawai, como era que movimiento indígena Pachacuti, acá 2000, acá Peñas, 14 de noviembre, ucaut ayawai, upa hilataj, ucar nayasa, wainituk, a Julián, como ucar sararak nayaj, cuancaraquiat. Entonces, estas señas pawa, ucawa un tuaitan, kunas. Paz en su tumba. Hupasti Sarjarunwa, Amuitanwa, Lupinwa, Chahuanwa, Turcatanwa, Akaranakaruja, Akakoyasuita, Wantinsui, Saitayasiñataki, Ukan Hupa, Ukatupa Juntataja, indianista o indioista, Hayukam, Upasanwa, Nayaji, Wasaj, indianistatan. Kunasukaj, ya que panacasa preo Fausto Reinaga, Upanamuyunaka, Poachanchawai, Guascomao, pero Sañani, Hilanaku, Yakanaka, Aka Felipe Quispe, Huanca, Hupaja, Aka Mancoinca, ¿no? Sairitupa, Titucusi, Comaraki, Tupajamaro primero, con una pachateja española na Mantanipki, Ruka Incanaka Chilanaka Sasharkata Saikatapje, Haneut Kistas Pataka Kolyasuya Katawantin, so Sarantas Kinyasau, Hiwasan Chamasampi, Hiwasan Sarawisampi, Komsaphan. Ukatakiru Hupaja La Canchayan, Ukatra, acá José Santos Atahualpa, acá 1730, 40, Ucamaranacan Upanaga Sartasiphan, acá 1780, 81, acá Tupac Amaru, Micaela Bastidas, Tupac Katari, Bartolina Sisa, Jupanacana, Amuyupa Sarantayan, acá Felipe Quispe Huanca, Ucamarusaka, 1899, Hisnawaka, Sarativilka, Hupa Chilajas, Harkatanwa, Saitasinwa, Sarantañani, Hiwaspachpa Amnacasiñani, Acamarcas, Asina. Ucatzde acá 1956, Ucapachar Laureano Machaca, Ucawa, Hupaja, Nación Aymara, Gobierno Aymara, República Aymara, República de Colyasuita, Tamantin Suizas, Saitasin Acawaichu, Uxa Marcanaca, Uxa Toquena, Uxa Marcanacanjam. Ukatja, sañanaka 60, 70, 80, ukat indianismo, ukakatarismo, uksaitayapje, hiwaspach pa sarantañataki, hiwaspach pa amnakasñataka kamarka. Entonces, ukat hakinki hupaja, ¿no? Sisnawa, akat mancoinca, Tupajamaru, Tupac Katari, Sarativilka, ukamaraki, aka Laureano Machaca, Ukana Arquiripa,
no ukatakinki hupaj kuatisnaja Laureano Machakaroja Felipe Quispe Malco no hupao ukaro hupaja ukaroja hutaspaj ukamaro historia rosa unchaj wawanakaja yatiñapaja marcasas yatiñapaj hupasti haniwa ukama kuna kolmunasa nakaymunas kuma kupachakwan han kuchak akam marca akam aymara nakana hanit akisinya sarna kanyapataki hanni yakina sarna kanyataki hanni akam pisinkanya sarna kanyataki akapa pesca pataka marawa ukam sarnaktan got akamalku Felipe Quispe Huancasanwa hani ukam sarnaksnati arana karoja atip khanyasawa mapita tupah katari tu Bartolina sisah kamisa supanakah amuit aphan kasaran taphan uka po kanya sao sanpi uka tupaha hichakamasa akama chahwawayi sarnakawayi wainana karus arahtawayi akar may markarus arahtaisto nairar lakanchayisto hayukam ukatha wasuru yatan no uka yaki upasti sartawayhi haltawayhi aka aya markaro aka winyay markaro ukan hupaha naira chichinana kana sana kamasana kapampi akayo kapampi sikisirak pachay no tupah katarin achachila ukan akayo pasut kichiha ukan hichakamas ukan gaschiha upampi sikisirakchi no sarati bil campis hikisharakchi ukamaraki Laureano Machakampis upah hikisirakchi kutugat unchukinistane upaha aka apu sisnachaha apu uka sarchihai Felipe Quispe Huanca upaha ma suma untawi panay, mas suma irpawi panay, mas suma irpariri panay. Sumaki akamarkarusa sisnaga samkach pana, sumaki lakanchay pana ka Felipe Quispe Huanca. Hanikuna yakinaksa apoyan pantej aka wawanakaparu, kayokanaka alchinakaparu, hilanaku yakanakaparu, aka markaru, aka kauniri hilanaku yakanakas, walich amam pesar harupi aka apu, uksatoken ugas naira katar saran pan nairaru mist pan sasin hupasti ukam san no hiwa aka hakawinsa hiwa wins na chahwas ka kiusa no urak mangkat pacha asus ka kiusa ukamapi hiwasan aka hilana kudu aka arana kampiha hiwan uka aya markan sa kaukansa chahwas ka kinyane upanagahani paraiso utchi paraiso sa man hilahma paraiso utchi ha hani ukan hiwasa raskidani hiskacha ki pinista hani humana infierno sarapam nanaka ki paraíso sarapasa spau karnaka pero kansa hani wasata kutikitu ka hanu kujiha aya markana ka chakal tayana aka mururatan ka hawiranakana kankaski kwa hilata no kwatra ukat unchuki sinkistani hani upa infierno re ni paraíso sarkita mucha wiñay markar kaukaro teh aymara kechuanaga sartan ha hayukan upah kamarani no ukati wasaru kunchukinistani ukati wasarus hiwasas tumpasir kinyan hiwasas amtasi pininyani no akat kimsakal ururo paksiro sokta paksiro mararu pamarar viñeta que amtas nyane ukama sasa arhat awaisna upasti chamanchanwa aka untatawa ka urakinha líder indígena no movimiento indígena pachacuti chamanchayan hupa hilir hilatah no naya suwainicho hupa untawait ka universidad indígena tawantin suyo laha markan ka 2000 maran hupa hutan ka indianismo indigenismo ka toketupa catedrático kamutan ka hilata Felipe Quispe kwat chuimais tanyani wawna ka parusa ka imar markarusa hilata anya hilata pachacuti waranka chakpachan sa hilata Rolando walhani nakapunia ka Facebook ukanakan sa sipki hayalya hilata ma hayalya sipka kiwa chakpachans aymara ta ke hani hiwanya uka uthite hangsa sarhanya chakawayanya sartawayanya uka uthataina hilata Rolando kamstanyani sa humawa kepanakaroja aruskip tarakta kichurusa sartayatani hilata Rolando nompi hilata nakuya kana kapurt ani kuna kampiwa anyani arsuta nakapa yasa hilata Felipe Quispe ayukaja chakundawaiwa wali suma muinak upaja saskano amaini hilata yukomawa nayaja kunapachatin hiwa ukatsa arsusinka kiwa siwa hichata ukampi doja hichata ukampi akana karuskip tatan hilata Felipe do baltatanwa upaja inas wainana kaja yatkata panyapa kitinsa uka untata malko upaja chahwawan manaka sabstaka hanejai upaja sisia nina Bolivia taxi no na collasuyo no chakaisa Perú toque nuxajilanakaja
Panakaxi, hani, pues collasiyo kikit, si nos tawantin suyano, ahí comatan, sí, ¿no? Entonces, taquechacan y tatawaca Hilata Felipe Quispehuanca, ¿no? Malco, ¿ya? Y chaja, kanakireki aruja Hilata Rubén, ¿no? Hacha medios de comunicación, ¿no? Basuru ihtan, ya está que chaj, Felipe Taipalabjeja, ¿no? Chakuna pechatima ka anual tauna maymar purtan Hilata Rubén, Hilata Pacha. Ani kitis Felipe Quispero Huncatcante, ¿no? Ukatua yati Hilata Felipe Quispe Paxanua. Hiwasawa Huparo Wastampita, ¿no? Un Tayawaitan, Hilata Felipiro. Hichaja upaja unitasin pachistoa, kaisa wiñaymar katoqueta. Hiwastakaja, kunapachatima com Hilata Haitawaistoja, ani hiwatakiti. Hupana muyunakapa, hupana lupiwinakapa, pa kun samtanja, hiwasatakeja wiñayana, wiñayapatakiwa, aksaruchakuntawayani. Hichatok saroja, arsus jani waksa marcasa kanja arsusini wa takewitano arsusini yatichasirekiniwa kitinsa malku ayukaja kuna buena kapas utjana ya chajupaja kunatsa akama harkanta buena karusaraki han hupakas pan hilana kuyakanaka inasa que elecciones hani chakamiras presidente constitucional utjaspanti ya huparoja Hupatim kunausatim uka hupak mistanaka mes de julio, 10 de julio, haykuro hiwasaja ma entrevist luraitan, hayukata bloqueo de camino haykukam hiwasaja arkanakaitan hupar. Hanitim hupaja ukanak chahawan guistkaspanja, hichakamaja inasa yaka sisnawa yaka irpirinakan irnakatasca snano, no, golpe de estado como xerekcha haykonak luraskaspan. Hupaja neaxarkan neaxawaito Hilata Felipe Quispekunatsu marahan maroja hani carceros il pacto narojanir poquitas pate neatir il pacto no campo tasnaja hay como el sutjanwa en su xana contigo con su arquiana primeras entrevistas hay con exa Hilata Leonel a ver artistas que quiñana Hilata Rubén Walikipuniwa Hilata Rolando ukamwa Hilanaka Kuyakanaka amtap yasipsto chekpachansa Hukampi amtapiña uruchuroja, ¿no? Amtanaka. Han ichurok amtkanyaneti Hilata Pacha, ¿no? Hilata Rolando. Han xasti con hanti Hilata Rolando saskeja. Pankanaka paja parlaska kiniwa kat tungkamaratsa patung maratsa. Amuyonaka paja parlaska kiniwa akat patak maratsa pa patak maratsa. Wawanaka pasa. Istaska kiniwa. Uka kititanis hiwasat hamara kini markachiri Hilanaka. Hilata Pacha kunam kun sa pokast wais nana humawa hukampisa hukamaragiti akakipanakan hachikan istasita ukata istoya kinyania Hilata Pacha Walikiu Hilata Rubén inasa castellano aruta hatoera kiñaspa waliki pune yanako wainanaka más que todo acá pata marcana que chuquiaga con soy marcana. Estimadas hermanas y hermanos, no hay que dejar de vista de que Felipe Quispe Malcu es uno de estos grandes líderes y políticos, ideólogos que ha existido en nuestro Collasuyo, en nuestro Tahuantinsuyo y en este Aviala durante estos 500 años. Felipe Quispehuanca, nuestro Gilir Malcu, es el Malcu del Collasuyo, ¿no? Así como fue desde un principio de la invasión a estos territorios, el levantamiento de Manco Inca, de Sairitupac, de Titucuce, de Tupac Amaru, por lo menos hasta 1572, es decir, los 4 incas de Vilcabamba que inician la guerra, la batalla al colonialismo, al invasionismo, a la invasión cara. Después de estos 4 incas es seguido por José Santos Atahualpa en 1740, 50, y en ese mismo siglo, por 1780-81, por estos grandes incas, Malcus, Tupac Amaru, ¿no? Tupac Katari, Tomás Katari, y otros grandes apus, grandes incas, curacas, malcos de ese siglo, digamos. Luego, el más grande, digamos, del siglo XIX, por decirlo así,
el gran Sartir Vilca, ¿no? En 1899. Y en el siglo pasado, podemos decir, por 1956, esto de Laureano Machaca, este inca Machaca que pretendió restaurar el gobierno aymara, el gobierno del Collasuyo, el gobierno del Tahuantinsuyo en Huaycho, aquí en el Collasuyo, y después es un poco reproseguido por el indianismo en la segunda mitad del siglo pasado. Pero aquí la figura, el líder que sobresale es precisamente Felipe Quispe Huanca, el Malco. Entonces, Felipe Quispe Huanca es uno más de estos grandes líderes y guías que han resistido al invasionismo, al colonialismo, y que pretendió y proyectó, impulsó la restauración del Collasuyo, del Tahuantinsuyo. La filosofía, el pensamiento de Felipe Quispe, en última instancia, es y fue siempre restaurar el autogobierno aymara. Eso es en el fondo, ¿no? Aunque en los últimos tiempos he estado, digamos, de candidato, pero tomar por esa vía, ¿no? A nivel departamental, gobernarnos entre nosotros mismos, con nuestras propias leyes, con nuestros propios principios ético-morales, con nuestros propios camaches. Entonces, en suma, hermanas y hermanos que nos están viendo en este momento, Felipe Quispe Huanca Malcu es el seguidor de Manco Inca, ¿no? De Tupac Amaru, de Tupac Katari, de Sartir Vilca, de Laureano Machaca. Y ahí en la historia entra como último que nos dejó su legado, su lucha, su espíritu guerrero, Felipe Quispe Huanca. Y seguramente van a venir después otros grandes líderes, otros grandes pensadores, ¿no? Entonces, hermanas y hermanos, nosotros desde la Escuela de Pensamiento Pacha rendimos homenaje, ¿no? Y le decimos a Felipe Quispe Huanca, asquina aquí camaram huiñay marcanja, huiñay pachanja, allá marcanja, y la ta Felipe Quispe, que la nación aymara, la nación Collasuyo y todo el Tahuantinsuyo vamos a seguir tu camino, tus ideales, tu filosofía, tu pensamiento político. Tu pensamiento político también fue restaurar el Collasuyo, ¿no? Es el camino de la Agenda Atahualpa 2032. Escribiste en algún momento de la Agenda Atahualpa y fuiste parte de la Agenda Atahualpa 2032 en la octava o en la séptima conferencia indio en Tiwanaku. Ahí estuvo presente Felipe Quispe Huanca en la conferencia indio y se sintió cómodo, ¿no? Se sintió, digamos, a gusto en esta conferencia. Entonces, Gilata Felipe Quispe Malcu, vamos a restaurar el Collasuyo, el Tahuantinsuyo. Y nos tienes que guiar, nos tienes que alumbrar, nos tienes que vigilar, nos tienes que dar la fuerza correspondiente a todos nosotros, a toda la nación aymara, a toda tu sangre, a todo tu territorio. Y antes del 2032 tenemos que retomar el poder indio, el poder que siempre has soñado, el autogobierno indio aymara, quechua, tupi, guaraní, y simplemente eso. Y este es el momento también para ir, digamos, despachando, cacharpaya, nuestro Gilir, Giliat, que se vaya así con cóndor, que te acompañen los cóndores, los pumas, los pacas, los anos, los isicios, ¿no? Que te guíen a Ayamarca. Y cuando retornes aquí a nuestro Jamawi, pues estaremos recibiéndote con música, con comida, con indumentaria, en fin. Y como decíamos, toda la nación aymara está de yaqui, en castellano en luto. Pero has cumplido, has hecho tu trabajo, has demostrado a nuestra nación Collasuyo, y también es deudor nuestro pueblo por tu fuerza, por tu pensamiento, por tu tiempo que has dado a este pueblo, has despertado, has dado la fuerza en los años 2000, 2001, 2002, 2003, y por eso te vamos a recordar por siempre en este Collasuyo, en este Tahuantinsuyo, Giliri, Malco, Felipe Quispe Huanca, Yaki Panay, Sasukumarhat Oeñane, acá, Uruncasin, Yaki Uruncasin. Jayaya Gilata Pacha, gracias por venir hasta el estudio, hermano. Te agradecemos bastante, ¿no? Jayaya, hermano, Ukamsasinua, Chuimast Oyapste Vichuro Jayaka,
Kuya kanakasa akan karakiwa hupanakasa ars arakini hilata Rolanda, no? Niasa hayukamawa orak pachano kitina katima aymara asiptan kitila nakatima quechua guaraní aka orak pachano kaisa México ksanakansa arkapharaktstua hilata Felipe Quispe Huanca ole unchata malco yasa takechekanwa hupana amuyunakapa arkanakapharaki hayukatwa saskayatan wasuru yasa hanu waltawir arun pakaria hiwasa haknehai fierro am tapitas kani fierro taktan kunas arum nyasa wasurus chuimch ertesiraktanwa kunatima hichurua saranyasana hilata Rubén kaisa koroi kumarkar Kuna sutkana hilata Rolanda. utkano ksatokena parkato kapkhanyapano katwa ma cobertura churinyasana kalteñasanwa nairuru hilata Franklin Flores hiwasa kanyasa prensa ksatokeni nakaraktan hichurua wakistatana hilata Felipe Quispe ayukamatwa kama yakina karus proyecto nyas kanakia hichatok saroja hiwas kamawa kumtapisinyasa takpacha imaranaka paja sawayiwa hiwasawa apnakaskhanyasa kamar kasa hiwas kama haki kama pacha kama hilata Rubén kuyakanaka suksankaraki hiwasanakaja amuyunitanwa hiwasan markanakan utjewa achayat khatatanaka profesional sisnawa ukanaka uthi hichauka hilata Felipe Quispe histarawayiwa hiwastaki ma hachasuma wali amuyu hiwasaja kamasampi saikatañani ani hiwasaja sischeja baja istapja puntos apense bistan ani señasaki tchai caballeros asakseknwa wali kamasampi ¿no? vera hochas ni hiwas kamausin no ukatwa uka qaraperitisnakas para axarana hilata Rubén no chaja ya si wasajo pampiwa hakashwaitano kepa aksinakan hiwaitanwa yatanwa kunamu inakap sutjanu kachata pampisa ukanakha saranta eskinani uka amuyinakap akata keparo utjanu kampa amtawinaka chaja pankanakas kalqatarakini wa kunatimi hiwasaja nyasa maimarat pacha wali saranta waitan Vicky. chaja hilata Rubén haniwa hiwasaja sisnawa chatok sarothinya para kiyaka amuyuni kamasani hakenaka chiakep wasuru yita ka televisión tokenakanja kitinakatima aymara marcaro con churapkansis no ve maisat chahuñalam sa kapstan chapanaka ngedan keja kuanak kamatanwa hilanaka ukawa walis chuim sa usiasiraki kam chaja aka takiparkeñani kamasampi sarhat saikatañani hiwas kama hanin chukis utupante nairakataru kampe kamasampi saranskakiñani sankarakiwa kuyaka biki paraskatoktarkiñani yasa hilata maini hilataja hiwas la hutan tabaraki chaja paroja yasa yakawturusa sarña paraki kuyaka biki paraskatoktarkiñani hilata Rubén Kuna naksam taptisnan kuyaka Vicky masurua wiñay marcaro hilata Felipe Quispe Huanca hupak sarawaje kuyaka Vicky humankas pawaroja Aski urukipan hilanaka, kamaraki markachiri, chekpachan sa wasurua wasaipuaru mawayati suwaeje kun hamateja hilata Felipe Quispe Huanca hupajaka uñaya marcarua sarawaeje sasina. Halu kamaki pansti hupaja hupahilata sti wali kamasani ukamaraki wali chahuiri ukamat uintatan hilata Rubén. Nayak amtas tua kamaranja kunam pachatek 2000 o 2003 ukamaranaja hupawa sartaya wayi kun kanche wayi kun hamateja aka Gonzalo de Sánchez de Lozada huparo hak suñataki hupawa pekt awayi hupawa chamash awayi marca chirinakaru halu kamatu hiwasanakaja saikatawayaptan tak pacha marca 20 provincias ukamaraki latunka departamentos uksanakani hilir irpirinakapas ukamaraki marca chirinakasa mayash asesina halu kamata huparu saikatanyataki kun hamateja hupanakaja haniwa aka Bolivia collasuyo marca sanja haniwa waltayapkistanti kun hamateja kunaka machinaksa munanyanaka paru hupanakaja absubhana halu kamatawa hupaja ka hilata Felipe Quispe Huanca hupaja antawaye kunapachka mas hiwasanaka
akaqaranakan apnaqataksarna kasipkañani sasina hallu kamatawa ukamaranakan hamayashta siwayata ukamatarakiwa huparusa uka Hilata Gonzalo Sánchez de Lozada huparusa siwayataraki hallu kamat nayak amta siwayt Hilata Rubén wali askin wali kamapinwa Hilata Evo Morales aima hupasa aka qollasuyo marca haruñatakisa puriwayaraki hanita ukach'aqwawinaka Hilata Rubén utikaspanqa anchita kunachisanja kunhama aka qollasuyo marca chirinaka sarna qapqchisnan haniwa ukapachate hani ukama mayni amuyt'iri qamasani uñishkaspana ukama amuyu Hilata uñishkaspanja haniwa anchitaqa akamankisan kunaskisan Hilata Rubén nayak ukamt'asta ukampirusa hupaqa wali qamasan Hilatanwa wala hupaqa ch'amanchan waynanakaru tawaqunakaru sanwa hichurunakaqa hiwasanaka apnaqapqañasa aka qollasuyo markasa hiwasanaka kunkanchayapqañasa sasinwa hupaqa arst'awayana nayak ukamt'asta uka kipkarakiwa maysatqa sapuninwa niwa uka q'ara uka hupanakaqa apnaqapqchistaspat sasin kunapachkamas hiwasanakar iwihanakar uintat ananaqapqistani sasinwasi hanukaqa hiwasanakaqa sartasipqañasawa hiwasanakaqa kunkanchayapsnaw markasqa haykama hupan amuyunakapaq wali aski amuyunakaninwa Hilata Rubén ukamarakiwa hupaqa pankanak suwalpuniwa qelqt'awaynayan utjarakitu pankanakapaqa ukampirusa ukaqa haniwa ukarukichaqkaniti ukampisaka Hilata Felipe Quispe wanka hupaqa aka wiñay uraqeros sarawaqchaqa aka uraqetqa ukampiros hiwasanakam chikaskaniwa amuyunakapa hiwasanakaru haytawapqesto eqwa arunakapa hupana ukasti hiwasanakam chikt'atapuniw hakaskarakini sapamayni wayna tawaqonakan hiliri awichi hilir kullakanakansa kipkarakiwa chuymanakapan hakani haniwa ukharu qhiparkanit ichaqa inasa sapqarakchi chasarqi uchaqa kiditaq q'eqt'kan kunkanchay kan qamsirinakas utjarak pachaw Hilata Rubén ichaqa karu kistukus khaspo kam pero saniu wayna tawaqonaka wali ch'ikhamuyuni ukamanaka utjapqewa ukampiro supanaka kunkanchayapqaniwa kunhamateqa sawayki nayaqa ka uraqet sarawaqchi nayaharusti waranqa malkunaka yuripqani sasinawa arupaq utjarakina hallukasi utjarakini wani ukharuktukuskani tukampirosa askiwa ukanak amtaña hiwasanakarakiwa kunateq eqwa arunakap utiki ukanakteq hiwasanakaqa aymara qechua hilanakaq sarantayapqañanaqa nairaroqa sarjarupqarakiñaniwa sasinayaq ukama amt'iris Hilata Rubén wali kipuniwa Hilanaka kullakanaka walpun Hilata Rolando ka redes sociales uksanakan aruski pasif que hayaya Hilata Maliku askis Kutawiki panaya wiñay marca roja asesino katakama pankapatam tapkasina la caída de Goni diario de la huelga del hambre ukamana kaylaqtatapawutki akat qhiparoja akapankanakapahichka hukampi aruski patania amayadat utkasamachiraki amayadat estudio central a ver sarañancha kaisa kaukinga punche Hilata Freddy Punechi ankusas haniraki osiwa Hilata Rolando ukamato a ver kunana kamsap kisa ukas redes sociales uksanakan Hilata Ya sa wali Hilata naqelqtanipje sapjewa panakaja wali llakisin jamawa sasa Hilata Malkuj alaqpacharua saraway como artawinakasñasa aymara qelqtanipjaraq panakaja Hilata Malkuj saskiatanwa Hilata Rubén inas amtaptañachispa kunatsa hiwasaja entrevista lurawaitan primera entrevista Hilata amtaptañani Hilata Rolando Hiwasaja Hilanaka hichawa kumpunakastan sasausma entrevistan seatan que periodismo toquen. Ya segundo año uxantano a Universidad Pública del Alto, uxano hiwasaya tektastan comunicación social. Ayukatpe acá pandemia Hilata Rubén clases virtuales ukamna que hay utjarakchin, ¿no? Sa likanaka redes sociales no vai konakatwa hiwasajya te karaktan Zoom sa toquets ay kwatpi mayniya tichiri useja manaka florap kanyamawa entrevistas, ¿no? Entrevista estructurada suma kertata kun amsistata kun hamas pero kuna toquets hiwasaro kunte abstoja aka pandemia usu toquets manaka lurtap khatsas, ¿no? Cha kunam lurap khasma si lurap khasmawa haust abkhasma nukaja
utaparo sarapjas, pero usuna kauti, wala mo yung bisa nakaphat. Koti wasak sarandawaitan hilata Felipe Quispe ayukaro enchebilutagitak. Kitisukha hiwasaroja wai sisnawa kitisa churaraxloja kuipja hilata decanuchin hayukartoja licenciado Senón Quispe Fernández ayukaro paro hakuipja churaraxlo. Haustanwa hilata Felipe wale khoroje hay mai khachat parla sirirki no kasam tatanyarkio khanaroni. Kititasa na eukato asas ya como jutamay aronant pachutam sasa no. Ukaja 9 de julio 10 de julio kawa saratana xa Plaza Germán Buch topero no iska microfonito sukan al niki waltkarakit komnakai ukajanirawa se oteben irnakarakiatante no hayukatwa hayuka enchebisluktanha sisnawa viral take apkat khatana takeni no kotuka licenciada tiene chukimiokas hausanilakstoa walikus lurta hilata zolanzas chaja han barbijón sartan, micrófonos miyaki punereki han walta benekos puraktan. Cha ukat cha kunat sukat cha par arkana kataha cha kamsa sa suint absto. Hilata zolanda de la suint atawa malikum periodista pao. Ay como intatawa. Kanaki, no? Ta kavita suint katstoha wali iwasaroha halya pharakst. Malikum periodista pao bloqueo no sartan. Cha kunat sukat arkana katahu paroha hupaha ma amuyo churawai. Hiwas kamawa apnakaskhanyasa. Hiwas kamawa yanaptanyasa hilata David chokean karo yanaptanyasa shekhay. Hupak nairana kanyasa hanekhay khanakiriki aruha movimiento al socialismo campes hanekiriki sumapas karakin. Kama. Chaja kunapichat nimsis kayupaha que aranaka hiwas arahan walta extutisiwa, no? Que janina nyasukaha sí upaha ni ko warme ipnakayat kit upah phainyata kimak phainyata kiwshekha. Kamanaka kankiwa hinanaka. Ya, ukat pi hiwasak churawaitan ko para cobertura. Wal gente markap kama sartan, bloqueo na karo sartan, kunat hupaha hiwas kasta ta arhatiri, hiwas kasta hilanakata amuyunaka amuitiri. Hay cuatro hiwasar kana koit. Ni hiwasarok siskstuti ni Evo Morales ni hilata David Choquebanca ni kitisiskstuti hupar enchebistluramsas. Chatukuenya tak hilata, no? Chakuna pichatin bloqueo rojo pan kunan samtaw pa naksawayawanchita. No, ni kitisiat kituka. Janine añes ukaro alisnukunya munana ke gobierno ta. Chakuna pachatema akakop Orlando Gutiérrez uka sarawai kharaki. Kam sesut sisnawa Tupac Katari con el lurawach chama pacto sisnano ve. Panakaja elecciones aka 18 de octubre te hit epcha. Taptaya. Ukhatwa upambeja maukita aniu sarawai. Ukhatna nes pana amuyu na amuyu yachiat khay paha alis nukunya munana janina yusukaro chakuna pachatim hupa akan seha token nyasiasa hapcha election tpansaha paroha hiwasaha castellano sisnaha traición snasa ukama muy asiwai patna ampi wasta mitikista zolando humahane khay chakot statef no ve situa humanakaha naroja kusa ne sí no castellano rosito me han utilizado. Ya los demás me han utilizado ahora que ya. Ahora ustedes ya no dan importancia a eso. Ni como que hilata Felipe, no ya estuvimos utua, ¿no? Ni utjantes es no porque pambeja utiwa mamu y utjana, ¿no? Chaja ya que pilata na caja sabhara que picuna y man achu sabhara que pero ni con caja ne ya saque punto. Haniti ma hilata Felipe Quispe kaspanja, o kasmayam saske que pone ka kansa. Ani wa ka chihya wina ka utiwa spanti. Acabo harkanta wina kampi wasaja ya kayastan Hupap Ekenchawai comandante general de cuartel Kalachak. Uy kamsay kato chakunas chak hilata zuben chopar chui mosunja kisip nampe entrevista lorase wa tan entrevista nax kitena katim hanni ma qal sirt kisiheno be hanini walpanu wasimina kan uihti sereksa se hani anono wasimina kan uihti kana ka uchaku kana kan ir nakapkhese titiwai makatapkhe inas amtana ka utisinja no hilata da bicho que ngom amtana ka utipachano hani ma qara ki utkenya pana ministrama ya takpachaniwa ministro nyapana yaksis to hilata Felipe ministro tak sarama mar invitani na qarana kam unikata skiristi kamsas na ka qarana kam pisiwa no kupaha ministro ni munap churay munap kharakin ministro nyapataki pero kupaha ni munawaikiti
Antapa Kutiano, Hiwaska Mawa, Aka Aymara, Marcasa, Quechua Marcasa, Apnacas Jañasa. Utkenya Pawa Makar, ya, Utkenya Panago, Menuri, Ukani Kichahaigo, Utkenya Pausas. Sapapataka to come up, Mapascani, Tungani, come keep. Ukawa Chimahusuai, Nahakat Hilata Davikum Pisparli, Uichtua, Istua, Nahukanakha, Sadak Amuit Ayoai, Wala muy Putiana, Walukampe Amuina Kautiana. Pero a veces pechaja hiwasarusa inasa un chuki parax to paja malkur kinas katokachi kunsa hiwasajar lurabaitanwa aka qollasuyo markata hiwasato chuimaro purstu hayukata Kunaki te huka. kunaki ta Untihan yaka televisión anakan hacha radio nakan ha. Unyesta yafke hani upa nakak al alinta ni haymuncheja marca saro hilata Rolando ka yatita kiwa no. Inasan yakipa naka amuyastan alinta ni munaphe kaltu kar imkhasinya limkhasinya hanip arahta ni munapketeja. ay kumaya chaja ukatbe ukat sawai mundo nyesta ay mundo ka celular berka nak chaga winya patiki akani ya kunat tim hiwasaja en vivo kun timanchita kam ba aruskiptan ha hay kam unyesta ay tan kam entrevista nak pantastan so kam bachaskia chachak kanala nak hilanaka ukama chak uskita na kunya step chak wasur na takini Philip favora haraki no ukama na kauthi walikis kare ku casa hilata malku kumam na yatistanwa na humarua yaksmawa yatanwa kunam si wasaha sana kawaitan mangkat ka bloke no kan sana kawaitan ani wasara kitisa churo exut kunsa ukat na humaru yaksma hilata Felipe Quispe ya kamar winyay marka rusarata winyaya pataki wicha humahakata hiwasana hiwaskasta hakanakana chimaparo no aniwa amispachaja hachakasna hilata Rubén pero chimasankiwa mayurua pankanax kalkanyani utustua hiwasana materiales nawa grabación na utustu auto tsarna katawpam kawkorus sarap kawkitan sait ap to ganaksak pangana kawkalkatan hilata Rubén hupana muyupaja winyaya patakiwa hakani na existo hilata Felipe hanaka political mitis khasmasti sawaitwa hilata Felipe kunatima humaja hakanyamawa humaja sarjanyamawa tupak katari kumanyamawa sasa chatuk saro hilata Rubén malkuja tupak kataritza hukampia hasta tani wahilata Chapas tupakatari. No, acá kams na sapatong mayan warang kano siglo XXI. Kunya kabiki kuna akamayaki na karpurtan haber yakahila na kasuyas karakiwa arun toain muni ukamato istoayaptan. Hilata Rolando arupata hupahak. Akat khipar sukam pala takis kana hilana kuyakana kani akah kartukos kaniti kuyakabiki kunams fokas toayesnan. Kamaki pansti hilata Rolando hupanchita unista ewai kun hamta hupaha sarna kawai katay na hikisiwai katay na hupampis aruskip awai katay na hay kwatokenakata chek pachansa ukamu yunaka hiwasanakan winyayata kiuhakani haniwa armas kanyaniti ukamara kila kulyakanakas ka ukirwai na nakasa panakan chuy manakapan kipkara kiwa winyayata kakan ukamaki pansti ka kuna pachata hiwasak sarhanyan uka pachara kyo hikiskhaphanyan ka pachamarkana ayu kamasti hiwasaha hupak ka pachatsa yanat asingarakini wakatukar kun hamate khapaksaskano nin karaw hilata askana sasina kaukan kas ukat pachha chamancha nikipuni wasasina ukamani hilata Rubén ukamasti hiwasana kaha hachhanio hachap karaks natuals utio chui manakasana ukampiru suka aruna kukamuyuna kaha unyayata kyo hakarakini hiwasana kam chikarakis kaniwa kumasti hiwasana kaha sarharo sipka kinyani niwa karuk tukuskiti chaha inasia qhipanakaha hupa kontra ukama arshupkhana panakasapchi sarhe uchasti kititaq p'inchiriki kwa sarje wasasina sapacha kwampirosa ni uka kamakin kanite hilata Rubén kwampirosa hupan amuyunaka pampeja kunkancha yapkharakinyani kwamsasinwana ya hasta oiris hilata Rubén Hayaya kuyaka suilka irpiri David Choquehuanca ka qollasuyo marcan hupasa
Hayal aniwaira kiwa hani hupahiu kiti sawaye. Hupaja trascender, ¿no? Ma hakawitha ya kahakawiru ma kitawai sasino arun aniraki. Ayu kamatua acá hichuru aruski pawimpi tuk ayastana hilata Rolando acá aruski pawhana akartukos koniti. No agat heparok sapuro aruski pañani aksansa uksansa. Aka amuyon akapa hukampi hakata unyakipatani ukamampi tuk ewanyani hilata Rolando. Niya sayo kamawa kuna pachatima markanakaro hiwasaha sartan kuna pachatima markanakaro tumtiri sartan markanakanja hupana amuyunakapa hupana parlawinakapa uksatoken arstapa kuna iman hiwaskama nakaskhanyasa hichatok saroja haneu qaranakaro saikateñasawa. Vamos a ganar olímpicamente con la aruski castellano arstawarake. Chektaway. Waliso mamuyoninwa que pakama hilata Rubén nayampeja con apchetima que se yungas toque tu paja si wanisis nayaja sarantao ma tamampis, ¿no ve? Políticamente casi ma druna que quiero skip así pan ampayiputijante pero paja wali maiso tocat sarakinwa. Hiwas waina nakasuthi amuiti nakapanakarua ka movimiento al social biaka irpina kahaniu yakap kit ina sukatu paja takechaka thausa ni phana hilata Ruben ni sapu uka celular paja saparato waradiskan sapa han nayam par hani arsu kapitu sukat hiut ay khrewa nam par sukip Alo khayt aroma. hani kuni paroja inakta kanal niasul cheka medio nakaroja sisnawa mai wale kamasani chaya Hanwal histapanja, tokenoke, wali, kamasan. Askist kunat, a ver, kunat. Hupaxiwa, hiwas arojanis, wawar jamón hay monstruo siwa. Aranakas hiwas jamakirekich, hay, con hipanakas ukam, amuinitis. Hani hiwas akis, hupanaka kunab na da haber, achichilnakas apnakan, hiwas ukam sai katenya saur, kamasan akiat kawait na yan. Entonces, kahilata nagambisa na saus kiptanya rekichispa. Humanakak naira kataros hilata Ruben Saranta esip kakim mau kinasa acá chang tasiwin katha nyas kupak nyapu nirakiwa kim sakal ktungka maranihana hilata Ruben kupak sirinwa waina kiskiri humanak kamerista kupak hasanwa humanakaka sinto baptaha ni umapanya makiti ka umanak umtanha karena kata ke wali kiski kwa hiwas kosi sepkheu sa ni uma phanya makit ni upaha umay utoke siriwa wali phinya si wali akam hat chekapan maisa kitina katima han wal sa ukana kata wal pertoke sinwa komisire kin kamaraki was echt oisto hani uma nako kamsa naka phanya makit wainas ktawa na rakatoro sarantas kakim ay kom ehwana kasutera kinwa wali muna sila kstana ukasa wali askiraki y unaiko timbisinas anchanakaja anchitaja koroikun kasip kanyajano hilata Felipe Quispe wanka ayuka nakasa chui mach alterakstu hilata Ruben naira kataru sarandas kaki aka hilata Felipe ja hichatuk salahoma untawipan ma unyanchawi hipa hiwasaja chajopa untasawa arkanyasa wawana kasasa alchina kasasa hiwasaja yatia bañaniwa kun hamso panakaja chahwana aka demokrasi katanya tekisa ayuksa yatinya para que takpachi markasa Ayuk kamau hilato. Kampunis. Kamau. Inasa hauskat anya kan kitina kate purinip ki huparo hawakis chispan a ver aksan kasip kiwa. Hilata makat anip ham aksara a ver makita okitaro uka nyukunak abstasinyani nanakak chakpachan sa ka nyukumi punio sarna kaparakta aksar makat anip hilata aksar maka nyukha ni pun armasinyani tu chasinya a ver kuyakan pach makat asinip kakima ara aksar ay kitaro kulyaka akan kasi karakiwa hilata Edwin Hespi ukamaraki kulyaka Marta Hespi kuna naksam oas nan tuktenya ta ke hilata Edwin malkun aruna kapa malkun amuyuna kapa walikiwa hilata Ruben jitpachan sa Aymar marka hawal yakitawa hikatasi
acá collasuyo marpachana acá tawantinsuyo marpachana kun hamateja hilata kauknir hilata Felipe Quispe Huanca hupawa sarwaje ayukata waliyakisita ka aymar markasaj hiqatasi hupawa araqtayawayi aymar markaru hupawa araqtawayi akatawantinsuyo qollasuyo markaru amuyupampi no huchikisina kunsu paktakana hiwasan markasaja han akaqaranakampi amnaqata qaspati mayampisa ayuk munanj ayuk watwa hupaja aka 2000 maratpacha hukam hayatpach todavía aka ejército guerrillero Tupac Katari ayukan supaj ux unistayawayaraki ma liberación uka ukhañapas asina hiwasan ukakamaja hiwasaruj amnaqapstun nawaq aranaka kunapachikteja ka amtasnaja ka 2003 ukamaran wajupaja wali unjtawayi aka bloqueos ukanakam sarantata aka contra presidente Gonzalo Sánchez de Lozada ayuka toque no hupawa haqsuwayi hupawch amashtawayi aka qaranak haqsuñataki ukamatwa aka presidente Evo Morales ma indio peruay pero ma uquita hupaja haniwa kustayawaykiti no gracias al Malco Sañaniwa paisuma hilata Malco Felipe Quispe hupawa arqtayaway unqtasiway aka marcasa sarta siñapataki no ukauku hilata Rubén ay ukamato ay ukatja ma arstawi uthwayana hiskapjewa ma periodista sasina kunatsumaja ka ejército guerrillero Tupac Katari humaja utaita sasina ay ukamsasao se hiskteknobe wawahan han human sirvienta mata patakiu sasausi no a mí no me gusta que mi hija sea empleada de usted, sasausi. Wale kamasampi arsuai. Ahanure unikatawai haniti. Ahanure unikatawai. Ni kam alt asa, no? Ni alt asa. Ukam perusa Gonzalo Sánchez de Lozada huparus sawaraki humana kaja. Hilana kajan, kuyakajana kajan. Huilapampi harisitaja. Sasina. Acá 2003 maran. ¿No? Hani humanakam aruskip kirist, hani uka carnicero. Humanakam aruskip kiriste. Aruskip en munapstaja. Sarañaniwa achakachi markaru. Sasina. Wale kamasampi. Ayukamanawa akahilata Felipe Quispe Huanca hupaja. Hukampinak arsuay. ¿No? Hukampinak arsuay. Yo no voy a venir a arrodillarme ante mis opresores. Sasina. Uka amuyunaka wali kusau ko amuyunaka markachiri artai wayunakta okonak amtasiñani ullartañani aka kunaki teja hilata Felipe Quispe Huancan sarawinakapa. Ayukamat arhat erista hilata Rubén. Fallaya hilata edin kuyaka marta kuna arunakapsa amtat oaisnan. Wali kiponiwa hilata kuyaka markachirinaka taqihumanakar arum tapapta. Aymara naka yakta sitatan mawita. Aymara naka na aukipas chaktawagas pukamo amayatata. Kona pachatak masay po narama katokta ka yatiawi haniwa hanaka pachaw histo hilata. Kamaragi pachatakin ko yakan hanihaw. Haniw kamakas pati histo kat. Ukata yati siwaki ka chikata ina. Nogat charmas pakarisa haniw iktapita kiti. Wal kanina kilata ko yakan nakawahachapacha. Aka aymara nakan, aymar hil kuya kanakan, irpiripawa, yakapachar pasawag. Tsaka aymara nakaka hanisa au kinix na ukamsa amuya sirax na. Pegunan bisiwasa keparanyani, hupak sawais ta aruna kap. Kamasap, kunham subaka, kamasampek saika tawayana. Eke pampi, amuyu pampi, aruna kapampi saika tawayana.
ukana cambio qhipaqtañani arunakapampi kamisis ma uki khayqawa esto akama kamsana qaphat uka arunakap amtasawa hiwasaq sanaq nichaqa ukamaraki ka aymara kullakanaka hila wayna tawaqunaka sana qapqañani hiwasaq upaq walpunch amanchana haniu khitirusa hasila khitimis alhantayas kanti saraksnawa haniu khitirusa tuk haqkat kanti paillao tuqisa nikunas upaq sanwa aymarat saraksnawa identidad khititans kauksaro sarta kun khamatans aymaranakaq ukar khama hupaqa chiqt'ana kam sawasnas hilata malku paisum hichaqa huma inda sarantapqa wainta waqonaka walkhaniwa hupanakampi hichakam sarawayapqi haq'at rakwa kamisata hilata rolando saskana haq'at nayaq amuyupanakqa kun khamsaqqa takhincha wayapta amuyupsa hinaq yati qaraktu asasina chaqa hilkulaka hilat kullakanak sarantañani haniu kamachkisnas kamisata haqa sulkirir pilsaq saskana hupaqa hiwastaypiru trascendencia saraksnawa hiwastaypiru mantawayqa hani hiwawaykiti sasinupaqsana waschiqawa ichat nayraqataruqa malku hilata malku Felipe Quispe Huanca hupa amtasapun hupa uintasapuni hupan arsutanakaparjama hupan qillqatanakaparjama qawqapankanaks qillqaway hupaqa walhana qillqaway ukarham sarantapqañani hilat kullakanaka haniu kamachkisnasachu imachasipqañani ukarunakaparjam saranta sinsti wasaqa akat qiparuqa malkama akat nayraruqa uñhañasa mayni sayt'añapa hankuchaq pani sayt'añapa walhani naka hutaski qipata malkun qipanakapata walhani sarantaski waranqanaka ichaqa hupanaka sayt'apqani hilata malku nanakana akachuymaqnakan katawa nanakan qamawijanakan humaqa sarantata ch'ach'antata yatawa aymara hilkullakanakawa hum amtasa sarantani ukhamsanaq arhat irista qamasapa pani hilpachaqa kunakan ham qamasanpis arstanaq amtaksna que no me pierda uka programan canal 11 uksanja con hamsa hilata tata no paraha tataro con hamsa para que tawaya humaka ponchos rox ukhaita kisista hasinoi humaka ka qipan qaranagan qipapat saraskta uka ashart ante hokaruna saya pero kuna kita hokai sanja kuna kita chiqapa hokai sanja uka ukama poniyaps uka nakaicha uka amta chiqiwas saranya sak hani ashart anya sakiti amuyuna ka sampi qillqata naka sampi lurawi sanakampi aymara nakamaga naira saranta sakiñani aka hilata malku hupar uintasa ukchambar hat irista hilata Ruben Qalalla kullaka Marta chiqpachansa marka chirinaka nayate hiwaja walhan malkunaka warang malkunaka kut anini Purinini, inas humasksta, inas nanakasiksta, inas kayankasikchi, inas kaisankasikchi, ukamalkunakaja, chuimas, yamtasesa, mataki, hilata Felipe Quispe, hupaja, Huanca, hupaja, absuaye, uka kayunakapja, takipja, arktasipka kiñani, sasino ahicharmana, akalwatana, tuktayawayata. Hayaya hilanaka, kuyakanaka, askinan puni, chikanchta asewayaptanja, humanakasa, amtapt anyani, aksata, uksata, akamarkan kasina, angkahmarkan kasina, suni orakin kasina, hunt okherwa orakin kasina, aksata, uksata, mainikam, uyutapisip hanyani, tumpakipasip hanyani, sasin tukt ewanyani, inasa kunampi pukas anyutisispan, hilata Edwin, kumaraki kulyaka Marta. Kunateja akahilata Felipe Quispe Huanca amuyunaka saranaka no asinto kets yatichawa esto ayukana kampi saranteñani hilana kullakañaka kunalay kuteja aka qolla suyo tawanten suyo marca saja ma restauración ayukam lurañan wakisi hicha tiempo na hicha pachanakaja
acá marca sanja o marca amna querena casa acá municipios departamental acá gobierno pashpanja maukit han wali amna kawina ki uthi corrupción ukanaka uthi hilata Felipe Quispe wanka hupaja ayuka token aqua huchikina haniuka askikiti sasina ukamapwa hupaja walja panganaka el tawaraki no uka panganaksa hilanak kuliakanak wainanaka yateker wainanaka ukamaraki acá Universidad Pública del Alto no uka token uyart aphañani uka kamasap katharo phañani hanuka han wali lorawinaka utpati acá corrupción yang khachasiwi hiskachasiwi uka utpati kuna laikuteji acá hilata Felipe Quispe wanka hupaja inclusión igualdad takini kuskasnan uktakawai takini sa uktakaña sawa hilata Felipe Quispe hiwasan chuymasan kaskiwa hiwasan piskaniu kamasapaja kunte hiwasar haitawaikstu kanakaja ayu kamsasina tukteñani ukamarusa kaukniriteja hanchi wila masiparu sarakiñani chuymasht asikiñani sasina inasa wali usuta hikat asiparakchi no ukamawa ma auki chakayasiñaja ¿no? Entonces, takini chui mas asiñani sasina akmarka chirpacharusa kakoya sui mark pacharusa sina sa arhat oirista hilata Rubén. Nayaja macha para rumpiwa hilanaka kuyakanaka tuktayawayanyani aka aruskiptawi, ¿no? Akam sewa sariri ki ptanwa. Sapamainis aka oraken sariri ptanwa. Hane kunas wiñeta kikiti. Ukami pansti kusisisa, kuchisisa. Aka hakawin kamasiwaya panyani. Maurok sarawaya kapanyani wa. Takenis uka taking kaptanwa. Humas nayas sarhanyani wa. Aka pachanak takenis sariri ki ptanwa. Sapapuriwin chimpunta waya panyani. Kapak nyan uka takirham sarap panyani. Wawarus sulkarus ikhwawaya panyani. Kapak nyan tak untayawayap kanyani. Haniyo wiñay sarna kawayap kanyaniti. Mauro ka, wawaw anatasisip kayatana. Yaka urusti, chuyman hangko pekiki. Urunaka halamak halaski, amtasiponim. Hayaya hilanaka kuyakanaka, ukam sa sinwa malkuna arunaka pa amtaptuaitan. Saraway kanyani kuyaka Marta. Ukamaponiwa kepat apanyana skin hamaki komasti nanaka hakaka mahumanakampi chikancha senoepta aski urukipanaya sasina hilanaka komasti sarawak apanyani aski urukipana ikisinkama